Cih. Iya, satu tebang versi Pasundan saya hadirkan ya. Wilujeng andang kedua kanggo orang-orang Pasundan. Wilujeng siang, wilujeng ledah kanggo para tamu undangan. Di sanggakeun kangge keluarga besar khususnya panitia kanggo sadayana aku. Bapak Dewan Sundaan Galosarel Dewan. Cimata cinta. Spesial kalau Bapak Dewan yang punya meja bundar, Bapak Hajat yang gak Hajat rencangan atau direncang. Ibu Hajat di atas pengersana Disegel spesial anu gaduh kawasan Majalaya. mohon tak orang Majalaya Orang Majalaya mana? mangga. Ayo Pak Dewan. Jiwa data cinta kesehanta kendaraan Pak Hajat. Bapak Jai anu gaduh hajat mangga kebayun. Bapak Jai. Digalosor heula. Disungapkeun